prvi put nakon 12 godina ovog natječaja biraju se najbolji webovi regije. 10 najboljih internet stranica u kategoriji Vidi Top 10 XU za godinu 2010. su Klikni bezbedno, Srbija. Kosovo 2.0, Kosovo. Plakat, Srbija. Arheološki dnevnik 2.1/2, Makedonija. Okno, Makedonija. Predprijemac, Makedonija. Skijanje Ba, Bosna i Hercegovina. IT.com MK, Makedonija. MTV, Srbija. Kristina Oberžan, Slovenija. Najbolja web stranica u kategoriji XU je IT.com MK. IT.com MK je najutjecajniji makedonski medij koji pokriva nove tehnologije i zastupa interese njihovih korisnika i potrošača uopće, koristeći klasične tehnike istraživačkog novinarstva u kombinaciji s mobilizacijom zajednice okupljene pomoću foruma i društvenih mreža. Gospodin Damjan Arsovski nam se nije mogao pridružiti, ali će mu nagradu sigurno